Kobori wauga ni urapagi na ni ukiheirwo kahinda ni Ngai niguo haka igaka kamera ino imbere yaku ndurap ai no ndramenya DJ Ricky Wayne ici na video ni anaitwo eka aborap twambe tuigue yo nyambe rap to DJ Ricky Wayne ina video eka tukoro twambe tuigue hanini aborap alafu DJ Ricky Wayne apiririe. Okay, everybody one Kobore haha ndrenda ko introduce my new video etagwo ngwaceine kana domaine no ginya adomaine ngwaceine kana domaine no ginya okay rekia uthi na sherehani umuthini Friday netubie tusherehani uria wena dutu kogoro ti wakobore just do what I want you to do kena nie gohore kaire tuga kingongo ndiroria ni ukuhota bare no ya kimwiri ni ukuhota no korwo mboga tiguru Atoroire bare no ya kimwiri ni ukuhota no korwo mboga tiguru gugura ngari njeru tiguru nyendaga ma silver tiguru nie ndio thikaine ite tiguru man wena niona ndigwiciragia wena rwimbo rwega uguo. Thank you niki giatumira wine ni kiria giatumire nyine ndonire ni nyendete hip hop music muno no mbere ya maundu macio mothe I love my culture ni nyendete ni ndi mugikuyu riu kiria ndonire Kaliluina tangiina na gikuyu muthenya umwe that's my prayer ngaina nacio na ngaina na gikuyu in Jesus name amen riu ri ate uinite kwa kahinda kaigana atia riu ndina miaka 5 industry ne wow that's ndina video ta inya Kobole mbere-ini ndari group ini etagwo Imwana tuinaga turita andu eri tuinana gikuyu no riu ndenda gu concentrate day wiki na tondu ni nie the Kikuyu rap kabisa rwimbo ni rwega muno by the way rwimbo ni rwa nyendaga ma silver tiguru jikaraga gwitu Bitu ne tigungoro. Sawa. Wagwan. Kiria morito maria mugeragira ni mariko? Ta kugeria ku introduce new style because that's a new but style. Trap iyo yako iko wagwan man. Ni trap koguo kugeria ku beat iyo industry andu marenda kiria makoetwo makigwo matirenda kindu kieru no giku nikio kindu kieru nikio ndramera hari New Testament ni ndi Matthew Genesis ni akamaru na ndemethio ni ndi Matthew Genesis ni akamaru na ndemethio andu nimegwitikira andu ndirona agikuyu ni mageretie muno gukorwo magifuse tondu ta rwimbo rwaku ngwiciria ni rwimbo rungithikiririo ni mundu ngiona atarenda kumenya ni atio rauga. Thank you ndina andu mathikagiriria baruhia jaruo othe maranjira that's awesome niguo flow riu ri mundu akuonaga atia ungienda kunyona ni Kobole Kenya Facebook Twitter kila handu no YouTube ni Kobole official Kobole official yeah niguo magakonako ni via masho ta next ona last week there are performance Nyeri na mundu no ujite hari ungikorwo hothe wina occasion eta Kikuyu Rap King negoka wagwan Kobole mwenyewe riu kuri andu marenda gukorwo makithiuka ni namba ya murata waku tondu kuri andu marenda icokerwo namba ya Paul ni 0714 890 544 wow wagwan na mundu ngienda gukorwo agicokera ni ona chiki wewe kiratunguraga kwa bata Ndio hao na nehigo dajia kwa bata kabisa. Thank you muno Kobole na muno Ngai arokurathima ni undu wa kuririkana mwanake uyu uraigua uru thank you andu ni maririkanaga itonga no mundu kuririkana mundu utehotete muno mundu ndereva wa matatu ni andu anini muno mekago ona ni wangeci ndefundithitie maundu maingi na situation iyo yake ndefundithitie na ndirera ngira Ngai thengio gukonde haha ni mifango ya Ngai. Next time so ni juni mukathondeka igongona ria gucokia ngatho kwi Ngai ni undu wa kuhona kwa Ngai ni ngoka. Yes, amen. Thank you. Nguraga iratu kwa bata. Kabisa. Ma silver tigoro. Kabisa. Besa ta mwangi wa Ikwete. Ona ingene funda ikuete. Ndio konida. Ai Kobole. Kiko kia mwisho kwa youth. Do whatever you have to do
na tafadhali mundu menyerera mwiri waku na tafadhali teithania ona hau mundu no ukore tacokoro ria waheire mutumia uria oxygen teithia mundu yo ni kindu touching yani do good na ithuothe twi kindu kimwe yani DJ Ricky Wayne nyenda massive tigoro